kodwa abantwana benkosi engalahlani manithumela imkhuleko yenu enkosini nasibala nathi sesiphila ngokuvungula ubala nezise ezibulawa indlala singamacika abhala saze saphenduka izitha zamagama esiwabhalayo lutho kulungayo sekwaphela ngisho umfutho sesilokhu sibambe ngokudlelana umona singenalutho athokhuleka kangcono ungakhali iciko sisazobheka ukuthi khona impumelelo efanele inkondlo kwimasibheke enkosini ngoba kunamakhono aphilisa abagulayo kodwa basale begula abaphilisayo nina nizingane zosibo olulodwa kodwa buka indlala isinihlukanisa amaqembu abadala bagxeka abasha sebezisa nabakade bafike endimeni pho nina maningahlangene emkhulekiso nikhipha kanjani emzimeni buka nisabhala umalume kade edlengula ingane ekhubazekile izona inkondlo yathula nje yasonga izandla mase niphosa ithawula lesulobale ligazi lichitheke enanda ngoba inini intambo eyodonsoza amazaba emgodini hey nina yazi nina eqinisweni asiphelele masishoda ngani pho isikufunde nini ukuwa insike ngawo tshelani thina masekufa inkondlo bawubuyisela obala bonembeza kubanikazi babo yazi nisikhatha nobumnyama mase nifuna ukucisha lesi sibani okungcono bhalani kokugcina kududuzeke nalo bhuto waboshelwa icala ngalenzanga sukumo wesimama ethukuthele ethi inkondlo yapi masidlwengula kusasa amanxeba okulalwa ngenkana yothungo ngibani njengoba ezweni sesiphila nezilwane evungama amadoda wathulisa ethi nina nazini ngokulanyulelwa inkondlo ushawa isoko elingakukhiphelanga zinkomo ekhuluma edumbile evuvukele ngisho iziqhomo egumule ethuka amadoda amayiveza amabele ahlotshiswe ngezibazi zikacelemba athi khulumanike nithini ngabesilisa yasukuma imbongi yathi okushuthi inkondlo kuyomela ifunde ukuzibhala yona uThixo mayizosifumbathisa ikhona lisilalisa ngendlala bashiya phansi esaqala nabo kulomkhakha sebedla imali kweminye imkhakha dothe khomba unkosazana ikhuluma imbongi ikhala ibala amathuno zakwaya abafele endlaleni ethi ngiyalibala igama lalomlisa kodwa bese nithi asiqhubeke sibhale makusahluphekana lo bhuto wabhala inkondlo yejele athi ngiyaxolisa kodwa ezinkondlweni mina sengiyawubona umnyango wokuphuma kuzwakala iphimbo emkhathini lithi bathuliseni laba bayingozi bangabhala ngisho inkondlo engathungathi umbulali kameyiwa bazohlupheka bayeke ngoba beza umhlaba mawushumayela ivangeli empumelelo ethengwa ngegazi labo matshingalane basemathuneni bacathi bangavimba intuthwane mayisondela esidumbini bangobani ihleka amadimoni emkhathini ethi abasuka abamendleleni yethu ekhomba amaciko ngesiphambano esipendwe ngombala wegazi athi inkinga laba abazenza abavusi masibulala onembeza bese becabanga ukuthi bangabhala inkondlo engatholisela abaqwayisi ngesimilo sikhona bayasiphazamisa amashumayela ivangeli ezalukwazi eziyofela emhlane wendangala kulungileka abancinde lona uthi lo mkhangala azivalwe lezi zinkondlo izona lezi ezinciphisa impi yamantombazana abangisoka sigane lona kunwaba sixoli thina sifuna ukubona isokala nomkhosi lithengisela amanye amadoda ngomzimba egoli buka nje lokho ekusila igaza likachitheki sebehlobisa ngezikhala ababulali babamsulwa yazi nginukelwa iphunga lesidumbu esingakaphumi athi umzukulu umkhulu ngibekeni izandla kuvuka imizwa kulayini mangithula idilozi likakhulu mabefuna imali abeze ngapha ehlane bazokhonza uNkulunkulu odukisanayo ungabusabuya somandla uthi umfundisi kushumayeleka kanzima mekade agcina ukulala nelunga lebandla